سلام كبرات تخاتلتي كمين لخم دحند لخم لومو خا مقصلتا نايتي بتخاتل قرب زقناي ابزر ربزته كورا اجداس استمرو تاشعاي كفالي حيزلكم متي زلخو سناي مكتتال قدمي كن كم تقول لك زبلكم نزا channel لمعباي سبسكرايب تم سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جورو تم سبسكرايب زجوركم نزا ناي دول ملك زي تقطكم ما انت لهم كات تقطوا كال شير جورو ناب كال بنتان كبتصح لايك تجيركم ونكم نبز حسابات يوتيوب على ريكومند يجوريو كال دما زخونه هناص رئيتو دي ولا مرار زوهب رئيتو انت لكم كا ابت مفاهو رئيتو صحفوا ليهم اما بلو خبرات تخاتلتي نابزنا يلوم معنتي ادالي زلوخ مدب كبلوكم سناي مكتتال. Could we have the check, please? Yes, sir. Could we have the check, please? Yes, sir. حارة حجة قلتيلو مس كابتا زحلفت طريقهم ما تجاجيو نايكلتي تجاجيو حرايكم ملسي إلو منيرو حجة كلا جزء متيو could we have the check please إلو could we have the check please إذا حجة انتي مالتيو أتي حساب ناي أدانا ورقة دخت بالنابلو مالتي مشالو بيل زبال check أب أمريكا check بلو أب بريش كاني بيليامز بلو مالتي بقدامي كمان ذكر تخونكم check يلوس check هاي تبولو بيل بولو أب أمريكا أب عد إنجليز كم زلنا با ذكر قلتاتي لاتو ذكر كان لغاديها قال مش لاتو نيرا حجة أب أمريكا سلزوهدو مناتو زبوتا زابيو أب سان فرانسيسكو يمدلو حجي could we have the check please يلو حجي انتاي زلو بخبرتك اثناء عدانا ورقة دخت بالنابلو اللو مالتي تويتر كانتاي المليسلو yes sir يلو مالتي إذا حجي انتاي زلو حراي قويتاي إيش قويتاي كم تسألك يبلو الله مالتي أبزي أيس حج هو ديكونا حراي مالتي لك كم شور زبلنا يا مالتي Your check. Thanks. Your check. Thanks. حراي حج رما قيدو أمتيلو تنا عدا ورقوتو مالتيو تبيل أمتيلو يهبو الله مالتي حجي نحادث بكتبو غلقها وي تتبو زلقها تراي تاكس حتر أبيلكا مالتي ويكا here you are here you go إلكا تتوزل لغا تاشم تقيسكا خطوبة تغليخا مالتي تاشموها نهالكا ويكا تاشموها هنكا وي تاشمو هنكا نختبل مالتي حجين سوكن كورت أبيلو your check يلوا نايوا حساب ورقتكا هنكا يزولو زولو مالتي وغلبت ملكت مالتي اتين here you go ويكا here you are أو تاشمو جيرون مالتي أطريفون مبرن سنكا أتواخل حجي هنكا نعدا ورقتكا يزولو زولو مالتيو نسخة أنت هيلوا thanks يلو مالتي يغني الليلو مالتي Excuse me. I think there's a mistake in the check. Excuse me. I think there's a mistake in the check. excuse me I think there's a mistake in the check يلو حج انتاي زبلو زلو إذا excuse me كم زغلو جزاز بلوكم يقرأ تحوي مشيم كحوي ويكا هنك حوي كم مغينا لالو مغا هنك حوي قال لك قطوع أغلقنا حارس بكت زاربو يا كما يتترجم مالتي قال بقالا يقريتا انديا يقريتا قبر اللي انديا حجي قنت زربا انتا تقاير سلزغير نحنا هنك حوي مش مكحوي إلنا تصوعنا نزاربو نزغو نسب حجي زيا أبكن دا يتاتو تا excuse me قتيلو تخزاربو زدليخا انكا محوي قليل كاس قتيلكا تزاربو نقر قالو مش قتيلو انتاي لوشو there's a mistake in the check I think there's a mistake in the check يلو أبزنا عدا ورقسي جيجالو يمسلني I think تلقى يمسلني الكهزارب كله خايو there's a mistake أني جيجا ألو أبي in the check أبزي نعدا ورقتي لو مالتي أبزنا عدا ورقسي جيجالو مسلني لو مالتي We only had 2 glasses of wine, not a bottle. We only had 2 glasses of wine, not a bottle. we had only 2 glasses of wine not a bottle إبزي انتايز بزلو we had مالتو أبزي حاجي كدرينك مالتي عليك أتهاد كم درينك يا we drank بلالو مالتيو كلتا 2 glasses of wine كأني كلتا ترمز ويسكي كلتا ترمز ويسكي ناستينا يلوا not a bottle يلوا خان ترمز أيقونان ستينا كلتا بكوري ويسكي تراينا ستينا يبلو مالتي حاجي تجيغا أبتا عدا حساب زولو جيغا يدنغرو زولو حاجي ووسي
ጥርሙዝ ዊስኪ ከምሰቶ ይገሩስ መዝጊቦሎ ማለት እዩ ስለዚህ ጥርሙዝ አይኮናን ሰቲና ክልተ ቢኬሪ ዊስኪና ሰቲና ብሎ ማለት እዩ ሓራይታ ኦንሊ ዘለኻ ነታ ሽሙ ረሲዓ ሳኻ ኦንሊ ሕጂ እንታይ ጥራይ ይብላሎ ማለት እዩ ጥራይ ከምዚ ክልተ ቢኬሪ ጥራይና ሰቲና ንኽብል ማለት እዩ ታ ኦንሊ ሕጂ ገለጽኳን ኣብ ከምዚ ጥራይና ሰቲና ገለና ንኽትብል ወይ ከምዚ ጥራይና ጌርና ንኽትብል ያ ተኣቶ ማለት ሕጂ ብዚኣ ጥራያ ማለት እዩ Yes, you're right. Yes, you're right. شعقات ويتر تايلوا yes you are right يلوا أبدي حاجة تايلوا أو كنا علىها حجر أيوة أنت في الليل مالتنا أبز حلفة تاش ممتعد نبركتها that's right تلك أقول لك إنت أيوة كم إيو حدا نجلس خمسة تا نبزري نيرو قلقت ولا غلقة هو كم إيو قبلك أقول له إيو كتب لك لغة خد كمان لازئة أبدي أجن نسون تايز قبل زلوا تزي تكاجيسي ويك خمس مثلا نس أبز جيجالو قلتها تبلو الله ما تجي كنا على غايو ويكون يلا خاني قبل زغل مبر أو خم يقبل يكرني بزر أيوة مغنياتو كم زديو قلتها هيكون أنت حتى زلا رايو استوعب لا تنفل الليل ما تبزي أخي تكاجيو كنا على غدي يلا خون إيو زلات بتزاور تحطه مالتين بر كم زدي تانيرو قلتها هيكون زبل زلا هجي أب كم زخنتات you are نبل عند حردا أنت خمس دينيرو وي كم دينيرو أيكون نيلكا تحت لي هاجن بحطه أنت خينو is that right بالماتي is that right عند حردا نحدث أو خم يقتلت لي هاجن أبكم أغنتات that's right بلو مالتيو عند حردا كم تا أنا قلنا على غدي اللي قلنا كتب الحردا لي هاجا I'm alright بالمالتيو أنا سكون على غدي السخم لسالك خلوها you are right ولا كمالت حجي في اللي أنت رديكم خون تسفى قبر أبزين ناي that's right and you are right مالتي I'm very sorry. It's not my day today. I'm very sorry. It's not my day today. I'm very sorry. It is not my day today. يلو ما أبزي حجي أنت هاي بلمزلو مجمرة I am very sorry مالت أزي بقى بتعمي تحازو ليلوم It is not my day today مالت قالوا ما عندس معالتي يكون تنوي قالوا ما عندس قالوا غينا اللغة قال مش تبل كم مكتب لي خدت كمان هذا زربة It is not my day today مالت لو ما عندس قالوا غينا اللغة ما نهاتوسي كندي إذا تجاجيو مجمرتا أنت زازو مجبي بيجي قامت لهم مالت سا أو خلص بس الدنيا شمت على لاتو تشي بس إزلامتيو نوعه أني نتبوسيكسي ما أكلاي نيشي سوري نيشي بس لجبر يلونيرو يعريز بس لجيرم تيلو عندك أنا خابنا حسابك أتجاجيو حجس بقى بوزح جيجا يجيرو بوزح جيجا سلز جبر أنتايلو I'm very sorry it is not my day today المال لو ما عندس بقى حماق على اللغة يكا خمسين لو ما عندس قال غين اللغة قالتاتي المالتي I'll get you a new check. Thank you. I'll get you a new check. Thank you. I'll check you a new check إلوه حج انتاي بلا زلو بزي حدوشنا عدا ورقات سخم تسألكاي نتا بيل نتاناي عدا ورقات سنة عاسك أي رقم تسألكاي حدوش كم تسألكاي بلا مالتي I will get you a new check إلوه مالتي السؤال انتاي إلوه thank you مالتي زي أقل تسألت أوتوماتي غني اللي إلوه مالتي Your check, sir. Thanks. Your check, sir. Thanks. your check sir إلوه أبزغ عتاز بلا زلو حجي لك أخمتنا عنتو مش مجمرتا your check إلوه نيرو خمت قال له زي أخا غيرمتيوا هن كاملتي تا here you are here you go تاشم تريفو حجي your check sir إلوه نعدا ورقتك قويتاي هن كان عدا ورقتك بلا لو مالتي سخا thank you إلوه مالتي يعني الليل ما إلوه Thank you. Thank you, Mark. That was a lovely dinner. Thank you, Mark. That was a lovely dinner. thank you Mark that was a lovely dinner أبز حج انتهت بلا زلا thank you Mark يغني لي مارك تبلا دا يغني لي أبقول يسقر اللي هو تشيك مسا تجنزم مسابو حجي thank you إلوه نيرو جن ردوا سلا زغرات جزء غين قاتلي لي نترى له أبزغ حج خمو thank you Mark لاتو يغني لي مارك لاتو that was a lovely dinner مالتها جي بسبل بتعمل بقى طعم نمبال مالتي بتزاور طعم بالعناية تبلو زلا مالتي طعم سلازبال عناس يغني لي تبلو الله مالتي تمزقون الله I'm glad you enjoyed it. I'm glad you enjoyed it. I am glad you enjoyed it
ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብላ ዘሎ ስለ ዝፈተኽዮ ወይ ከዓ ደስ ስለ ዝበለክስ ተሓጒሰ ኣለኹ ደስ ይልኒ ወይ ከዓ ስለ ዝፈተኽዮስ ደስ ይልኒ ብላ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ በቲ እሳ ስለ ዝፈተቶ ነቲ ምግቢ ሲ እሱ ከዓ ከም ዝተሓጎሰ ሕጉስ እየ ብከምኡ ብምፍታው ነዚ ምግቢ ብላ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሕጂ ኢንጆይ ኢት ኢንጆይ ጌርካዮ ንሓደ እንተይልካ ሓደ ሰብ ፈቲኻዮ ዶ ፅቡቕ ደስታ ማቒርካዮ እዩ ዝብለካ ዘሎ ማለት እዩ I'm glad ka حقوسي له تتنقل مع حقوسي انتاي you enjoyed it له it زلو زلو حج انتاي نمني نتي ذميل نتمقب معناتي How's your daughter? How's your daughter? How's your daughter? إلا تصغى حج انتاي تلو زلو أبز حجي أنا غابزي نقرأ مقدك نقرأكم تدمام متاسي حجي ناي بريش كمي كم زد متو ناي أمريكان أكسنت غامي كم زد مسي كل نقر أبز حلف فيديو تاسل تقصكو أبز حجي دارجا خمت نورمال نحنا ننبوبو تمساسال مالتي دقن ما راح عزيز تكانا نديكونا أدام سايا خبر عملت حجي زيها دوتر إلى تحفيها اللخ نبر حجي كوم زد مسيلن وي دوتر يمزول بريش تغينم اتم أمريكان كاني انتايم زبلو دودر معناته أمونغو تاشم سلطة أتوزل أمونغو فاول ستاتي فلوب تيم زغور واخم د عين الدمص يم زغور واجن انا بزمص يزلخو بحابره تاشم خيچنق نسبسنت مشال مارا كونفيس كيغبرو ان كيغبرو نتم نورمال كمارز دليو نعم كيربش له او زي يسقزلخو نورمال ولا دحن دوتر انت دمصنايون يردو قايم نسخه خصم عميت صقماتي دودر كبلو خلوس انتايم زلو نخيتبلي تقند علامه منبر دوتر الكامسي ጓልክ ውላድ ጓል ትብሎም ከም ዘለኻ ሲርዶኦም እዩ ማለት እዩ ሓደ ሕጂ ናብቲ ትርጉም ክንከይድ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክገብር ኢኻ ሕጂ ብዛዕባ ዳምፃ ዳርጋ እንዳገደፍክዎ ከይደ እቶም ትግደሱ ግን ብዛዕባ ክትፈልጡ ትደልዩ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ክሳብ ሳልሳይ ገለ ራብዓይ ዘሎ ክፋል ኣለኡ ኣብኡ ተመሊስኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ተም ዘይረኣኽሞ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ትርጉም ንኸይድ How's your daughter ክትብሎ ከላ ሕጂ انت يسبلو زلا غوالكا خميلا تبلو لا مالتي Jennifer? She's fine. Jennifer? She's fine. حارة يسوغا قتيلو انتاي لوا Jennifer she's fine انت يسبلو زلا حجي كميلا غوالكا مشلاتا وا جينيفر دحانيا بلا لما تخستو دحانيا مش تبل حجي حدا سب كوموتات شماط قيسوس دحانيا بلا لو حجي she's fine مالت دحانيا مالتي نغوال كنوتات عنا اس دحانيا نكتب لي خاطر تكملها She's with her mother in Los Angeles. قلت لها بيلخا اب دحانيا مسبله مالتي she's with her mother in Los Angeles يلو مالتي انتي زبزلو بزي حجي مسديا اب لوس انجلوس يازلا اب لوس انجلوس يا مسديا تقمز زلا يبلا مالتي she's with her mother in Los Angeles مسديا اب لوس انجلوس يازلا بلا مالتي Mark. Yeah? Mark. Yeah? هذا حجي خابز انتهي لاتو مارك إلاتو ماتي حجي خمز عينة تتصاوع كل جيزة سمع عنده غستو غلق تقول أنا حارس متحدى لي أنا أمد مرهاوي نتحر كوين شو منتهي تقوله مرهاوي تقوله مالتي سمع عنده إيه خاتلو زلها مالتي حجي ساخم تقوله لا سمع عنده مارك إلاتو ماتي سمع عنده مارك تقول سوغان تايلوا يا أبيت كم تلك على سبقة سمع عنده تلك أبيت تقوله سمع كان له قتل مالتي ويكا يس ونقتلو تقولي يس انديا حدا يترقمه حجي سو أبيت بلا له مالتي خزارو بيعد له Can I ask you something personal? Sure, what? Can I ask you something personal? Sure, what? حاري أبيت مسبلا حجي قتيلا انتهي لاتو Can I ask you something personal لاتو هبز حجي انتهي تبلو زلا Can I ask you something مالت كحتى كادو حدا نقر دخ حتى كا أو غلق حاجة انتهى فقاد يخات حتى لخا خو حتى كا فقاد ديو تقول لخا ماتيجن كحتى كادو حدا نقر تلك حدا سبسي أفكد فقاد دي تقول لخم تلقى ردو إيه هاي اللي كانت ولا بتكرني عم تاو ترى يا جزء انت يا ترجم كحتى كادو حدا نقر إلى تو قصي لغان تاي لاتو something personal إلى تو حدا بزعبه هيوتك بزعبه ولك أو هيوتك زملكت نقريو تقول الله مالتي جس كحتى كادو تقول الله سوغا انت لوا sure what يلوا مالتي حجي انت بلا زلو sure مالت حراي حتتني انتايو يلوا مالتي
شور حجي حدا سب كتفقد خلها حراي وي لا لا يزبلك حقيدو ابز ግን ሰው ሾር ይለው አፍቂድላ ለማለት حራ ሒተትኒ እንታይ ይብላል ማለት How long were you married? How long were you married? حራ حجታ ተሓቶ ደሌት ንውልቅ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወት ጥራይ ትምልከት ሕቶ ሓቲታቶ ማለት እዩ ታይላቶ How long were you married ኢላቶ How long were you married ዝንታይ ማለት ሕጂ ሓዳር ስን ክንዲ ዓመት ሓዳር ጌርካ ነርካ ወይ እቲ ሓዳር ምሽ ወሊድሎ ከም ሓዳር ከም ዝገበረስ ፈሊጣላ ስለዚህ ንክንደይ ዓመት ይኹም ሓዳር ጌርኩም ነርኩም ንክንደይ ዓመት ይኻ በዓል ሓዳር ነርካ ትብሎላ ማለት እዩ 3 years. Why did you break up? 3 years. Why did you break up? እሱ ኸ እንታይ ኢልዋ 3 years ኢልዋ ማለት እዩ 3 ዓመት ሕጂ 3 ዓመት ሲ ሓዳር ጌሩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ 3 ዓመቶም ተፋቲሖም ማለት እዩ ሽዑ ኸ እሳ እንታይ ኢላቶ Why did you break up ኢላቶ ማለት እዩ Why did you break up ሃራ ኣብዚ ኸ እንታይ ትብሎ ዘላ ስለምንታይ ዳ እሞ ተፈላሊኻ break up ምፍልላዩ why ከ ስለምንታይ እዩ ስለዚ why did you break up ትብሎላ ማለት ስለምንታይ ዳ ተፈላሊኻ ስለምንታይ ዳ ተፈላሊኹም ትብሎላ ማለት There were a lot of reasons. There were a lot of reasons. There were a lot of reasons ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብላ ዘሎ መዓት ምኽንያታት ይነሩ ወይ ከዓ መዓት ጠንቅታት ይነሩ ብላሎ ማለት እዩ reasons ማለት ጠንቅታት ምኽንያታት ማለት እዩ there were ዝብሎ ዘሎ ከዓኒ ነይሩ ኩሉ ግዜ ነይሩ ንኽትብል ኢኻ there ኣሎ ወይ ከዓ ነይሩ ንኽትብል ኢኻ ዘር ምስ verb ትጥቀም ማለት እዩ እቲ a lot of ዝብሎ ዘለኻ ብዙሕ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ምኽንያታት ይነሩ ብላሎ ማለት እዩ እቲ ጠንቂ መፈላሊ እዮም ይዛረብ ዘሎ We were very young when we had Jennifer. We were very young when we had Jennifer. ሕጂ እቲ ጠንቅታት ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ኢላ ሓንቲ We were very young when we had Jennifer ኢሉ ማለት እዩ Jennifer ክንወልዳ ከለና ሲ when we had ማለት እዩ ክንወልዳ ከለና ወይ ክትመጽእ ከል እሳ ክትውለድ ከላ ማለት እዩ ንሕና ሳዚና ንኣሽቲና ነርና ኢሉ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ጠንቂ ንኣሽ ስለ ዝነበሩ ሓደ ቀዳማይ ጠንቂ ማለት እዩ We were both working very hard. We were both working very hard. We are both working hard ኢሉ ኸ እዚኣ ኸላይቲ ታ ጠንቂ ማለት እዩ We are both working hard. Working hard ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ምስራሕ ማለት እዩ ንኣብነት please study hard ኢልካ ብዙሕ ኣጽንዕ ብለካ ኣሎ ሓደ ሰብ working hard ኢልካ ብዙሕ ስራሕ ብለካ ኣሎ ብዙሕ ክባል ከሎ ሕጂ ቢዚ ትኮን ኣለካ ማለት ትኾን ኣለካ ማለት እዩ ብዙሕ ስራሕ ማለት ብዙሕ ወላ ሓንቲ መግለፂ የድልየኒ ይመስለኒ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ንሕና ሲ መጀመርታ ምሽ ንኣሽና ነርና ኢሉ ንሳ ክትውለድ ከላ ንኣሽና ነርና ኢሉ ቀፂሉ ከዓኒ ብዙሕ ኢና ከዓ ንሰርሕ ነርና እዚ እውን ካልኣይ ጠንቂ እዩ በቲ ንኣሽ ነይሮም በዚ ከዓ ብዙሕ ስለ ዝሰርሑ ዝነበሩ ጠንቅታት እዩ ዝርዝር ዘሎ ማለት እዩ We didn't spend much time together. The usual story. We didn't spend much time together. The usual story. ሓራይ ሳሰይቲ ጠንቀኻ እንታይ ኢልዋ We didn't spend much time together ኢልዋ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብላ ዘሎ ብሓንሳእ ኮይና ሲ ብዙሕ ግዜ ንሕልፍ ኣይነበርናን ብስራሕ ስለ ቢዚ ዝነበሩ ሲ ክራኸቡ ግዜ ሳይረኸቡን ማለት እዩ ብሓንሳእ ኮይና ግዜ ዝሕልፍናስ ብዙሕ ኣይነበረን ብዙሕ ግዜ ንሕልፍ ኣይነበርናን ንብላ ኣሎ ቀፂሉ ኸ እንታይ ኢልዋ The usual story usual እዛ ሕጂ ረኣይዋ ከምዛ ብትግርኛ ከማን ኢልና ኢና ንፅሕፋ በይና እዛ ፅሕፈታ ሰውዕላ usual story The usual story ኢልዋ ማለት እዩ usual story ክብለካ ከሎ ሓደ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ኩሉ ዘጋጥም ማለት እዩ በቃ ከምቲ ኩሉ ግዜ ከምቲ ኣብ ኩሉ ዘጋጥም ይብላ ኣሎ ማለት ሕጅስ እትኸሙስ ኣብ መብዛሕትኡ የጋጥም ይኹም ዓይነት ጠንቅና ይፍትሕ ማለት እዩ What about you, Allie? What about you, Allie? ሓራይ ቀፂሉ ኸ እንታይ ኢልዋ What about you, Allie ኢልዋ ማለት እዩ What about you ተልካ ንስኻ ኸ ይብለካ ኣሎ ብዛዕባኻ ክሓትተሊ ማለት እዩ ሓደ ነገር ከምዚ ኢልካ ተሓቲትከያ እንድሕዳ ብግምጣልካ ናትካ ክሓተካ ደሊ What about you ብለካ ወይ ከዓ How about you ትርጉሙ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ሕጂ ንስኺ ኸ ብላ ኣሎ ማለት እዩ Well, there was someone. I met him when I was at university. Well, there was someone. I met him when I was at university. ንስኻ እንታይ ኢላቶ Well ኢላቶ እዛ well ሕጂ ኩሉ ግዜ ምሕሰብ ዓይነት እያ There were someone. I met him when I was at university ኢላቶ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትብሎ ዘላ እቲ there were someone ማለት ሓደ ሰብ ነይሩ ትብለላ ማለት እዩ I met him ዝተላለኽዎ ትብለላ ማለት እዩ when I was at university كأني أب يونيفرسيتي خلقو
ስለዚስ ሓደ ሰብ ነይሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከለኹ ዝተላለኹ ትብሎላ ማለት እዩ We were together for 2 years. We were together for 2 years. We were together for 2 years ኢላቶ እንታይ ትብሎ ዘላ ንኽልተ ዓመት ብሓንሳእ ነርና ትብሎላ ማለት እዩ ምስቲ ሰብ ምስ ተላለየቶ ሰብ ማለት እዩ We broke up. Why? We broke up. Why? ሕጂኻ እንታይ ኢላቶ we broke up ኢላቶ we broke up ኢላቶ ማለት ንኽልተ ዓመት ብሓንሳእ ነርና ኢላቶ ቀፂለኻ ተፈላሊና ኢና ሕጂ ትብሎላ ማለት እዩ ሽዑ ተፈላሊና ትብሎላ ማለት እዩ ሶ እንታይ ኢልዋ ዋይ ኢልዋ ማለት እዩ ዋይ ካ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ why did you break up ማለት እዩ ስለምንታይ ዳ ተፈላሊኹም ላለ ማለት እዩ ወይ ስለምንታይ ተፈላሊኹ ብላለ ማለት እዩ I don't know. Usual story. I don't know. Usual story. I don't know the usual story ኢላቶ ኸኣሳ I don't know the usual story እንደይ በቃ ከምቲ ኩሉ ዘጋጥም ገለ ትብሎላ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ኩሉ ዘጋጥም ኢላቶ ኸኣ ልካ ከምቲ ንሱ ዝበላ ማለት እዩ Thank you. Listen. Oh, it's early. It's only 9 o'clock. Listen, it's early. It's only 9 o'clock. عجيب እንታይ ዝብላ ዘሎ መጀመርታ ስምዒ ኢሉ ክዛረባ ሓሲብ ስምዕኒ ሞገለታት ኢልዋ ቀፂሉኻ ኣው ኢሉ ዊ it's early ማለት ሸዓይ ዘሎ ንግሆይ ዘሎ ወይ ከዓ ኢልዋ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ it's only 9 o'clock ኢሉ ማለት እዩ ሰዓት 9 ጥራይ ዘሎ እብላሎ ማለት እዩ ጅስ ንግሆይ ዘሎ ከምዚ ዝኸደ መሲልዎ ነይሩ ማለት እዩ Shall we go for a walk? Shall we go for a walk? Shall we go for a walk ኢልዋ ማለት እዩ ገና ይዘሎ ምሽልዋ ቀፂሉኻ እንታይ ኢልዋ Shall we go for a walk ኢልዋ ማለት እዩ ዘወር ደንበል ኢልዋ ማለት እዩ ጅስ Shall we go for a walk ተይልካ ሓደ ሰብ ዘወር ደንበል ይብለካለ ማለት እዩ go for a walk ማለት ዘወር ምባል ማለት እዩ ኬትካስ በእግርኻ ሲልካ ኮለል ክትዛወር በእግርኻ ማለት እዩ Good idea. Where should we go? Good idea. Where should we go? Good idea. Where should we go? ኢላቶ ማለት እዩ ሓራይ ኣብዚ ኸ እንታይ እያ ትብሎ ዘላ ፅቡቕ ሓሳብ ኢላቶ good idea ትዘወር ምባልሲ ተቐቢላቶ ማለት እዩ Where should we go? ኸኣኒ ኣበይ ሞ ንኸይድ should ka ኣብዚኣ ልክዕ suggestion እያ Where can we go ትብል ትኽእል ኢኻ Where should we go? ኣበይ ሞ ንኸይድ ኣበይ ሓይሽ ንኽትብል ኢኻ ትጥቀመላ ኣብዚኣ ማለት እምበር ካልእ ተወሳኺ ትርጉም ኣለዎ ናይ ኩሉ ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን suggestion ግን ኣበይ ሞ ሓይሽ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ suggestion ተዛሪበ ኣብዚ There's a place called Fisherman's Wharf. There's a place called Fisherman's Wharf. There's a place called Fisherman's Wharf. ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብላ ዘሎ ሓንቲ ቦታ ኣላ መዕሸ ናይ ገፈፍቲ ዓሳ መጎዝጎዝ መራኽብ ወይ ከዓ መዕሸጊ መራኽብ ትበሃል ቦታ ኣላ ብላሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እታ ቦታ ነግራሎ It's right on the bay. There are a lot of cafes and bars. It's right on the bay. There are a lot of cafes and bars. It's right on the bay ኢልዋ ማለት እዩ It's right on the bay ማለቱ ሕጂ ኣብቲ በይ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ክቢ ዘለዋ ከምዛ ኣብዛ ስእሊ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ሓላቕ ዘለዎ ነገር እሱ እንታይ ይበሃል በይ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ እታ ናይ መጎዝጎዚ ወይ ከዓ መዕሸጊ መራኽብ ዝበላ ቦታሲ ልክዕ ኣብኣ እያ ማለት እዩ ኣብታ በይ ኣብላሎ እሳ ከማን ሓደ ግዜ ከምኡ ክሪኦ ደልየ ኣለኹ ኢላቶ ነይራ ኣብኣ እያ There's a lot of cafes and bars ኢልዋ ማለት እዩ እንታይ ብላ ኣለኻ ኣብኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ቦታትሲ ብዙሕ ቤት ባርን እንዳ ቡንንሲ ካፈን ኣሎ እብላሎ ማለት እዩ We could have another cup of coffee. Fine. Let's go. We could have another cup of coffee. Fine. Let's go. ሽዑኻ ቀፅላ ኣቢሉ እንታይ ኢልዋ We could have another cup of coffee ኢልዋ ማለት እዩ We could have another cup of coffee ሕጂ እንታይ ብላ ዘሎ ካልእ ተወሳኺ ቡን ዘይንሰቲ ኣብኡ ኸይድና ብላሎ ማለት እዩ እዚ እውን suggestion ማለት እዩ ብኩድ ማለት እዩ ራይዎ ብዙሕ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብኡ ኸይድና ሻሂ ዘይንሰቲ ካልእ ተወሳኺ ቡን ዘይንሰቲ ይብላሎ ማለት እቲ ቦታ ነጊሩስ ከምኡ ኢልዋ ንሳኻ እንታይ ኢላቶ ፋይን let's go ኢላቶ ፅቡቕ ንኸይድ ኢላቶ ማለት እዩ ሓረ ናይ ሎማ ዓንቲ ወዲ ኢና እንዲና ሕጂ ኸኣ ናይዚ ኩሉ ክንሪኦ ዝፀናሓና ቁርፅራፅ ልግብ ኣቢለ ምስ ሳብታይትሉ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ Could we have the check, please? Yes, sir. Your check. Thanks. Excuse me. I think there's a mistake in the check. We only had 2 glasses of wine, not a bottle.
Yes, you're right. I'm very sorry. It's not my day today. I'll get you a new check. Thank you. Your check, sir. Thanks. Thank you. Thank you, Mark. That was a lovely dinner. I'm glad you enjoyed it. How's your daughter? Jennifer? She's fine. She's with her mother in Los Angeles. Mark, Yeah? can I ask you something? Something personal? Sure. What? How long were you married? 3 years. Why did you break up? There were a lot of reasons. We were very young when we had Jennifer. We were both working very hard. We didn't spend much time together. The usual story. What about you, Allie? Well, there was someone. I met him when I was at university. We were together for 2 years. We broke up. Why? I don't know. Usual story. Thank you. Listen. Oh, it's early. It's only 9 o'clock. Shall we go for a walk? Good idea. Where should we go? There's a place called Fisherman's Wharf. It's right on the bay. There are a lot of cafes and bars. We could have another cup of coffee. Fine. Let's go. እሞ በሉ ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎም መዓንቲ ተሽዓይ ክፋል ኣብ ዝርርብ ዘተኮረ ኣገዳሲ ኣስተምህሮ ኣብዚኣ ተወዲኣላ ካልእ ግዜ ተሽዓይ ክፋል ሒዘልኩም ክመጽእ ቅድሚኡ ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እቶም ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ከዓ ነዛ ናይ ደወል ምልክት ዘይጸቐጥኩማ ጸቐጥዋ ምክንያቱ ዘጻዕንኮ ቪድዮ ኣብ ግዜኡን ሰዓቱን ክበጽሐኩም ማለት እዩ ካልእ ላይክ ኣይትሕመቁ ሼር ኣይትሕመቁ ዝኾነ ሃናጽ ርእይቶ ኹን ሞራል ዝውህብ ርእይቶ ተሎ ከኣኒ መጽሓፍ ኣይትሕመቁ ኢኹም እሞ በሉ ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናይ ንዓኹም